Sikrui wantut ki pajba na nongstoin. Kasur upajba na nongstoin kalawan poi hasilong. Ban kersian ya kene kamat ka reservation ba kasorkar kam desu ban penslam Henry day ban penbedno ya kene mardor. Katnang ya kisngi mentala sitayo ka jing sya jen irjung iba arden ki pajba kila nang dom. Henry iba arden imsya ya ki pajba bakin tau ki jing klumar. Ki pajba ru kila buram ya kata bat kila penlong da ka jing ya ki kapat jai ringkat ki jing duai. Watlah kata kane kasuru pajba na nongstoin kalama ham maka sorkar kamdei banyale kai bat kasur jong pajba ino kumbang ondop sedang om bangiwan hakuno ka nakaliang kanu ko party om bangiwan na kanu ka seng hendreng iwan da kasur jong hidu pajba ni saukhia kane hadu kata ko on nyumwan ro hangne ban persya perlok jungine te po karo Rengi iwan hang ban Christian namar kadik isu ke badan kamtam juga ban rio kasih berjantia nim kuha bangan kini ke hop jongki wei hanrai iwan hang ban Christian ni ke isu ke balong ke isu ke bakta ke ribat ke ban rio kasih berkowei ke baki long din ki khon ki ti ke jongi lara mangi mentang im yakhi lara mangi mentang im Christian ni ke ba iba arden ida syem ngene ke senjam lanopat ngini yakhi kane kalong ka por ka ba biang tamingi la manong bat ni khot ni wer ya baro lagi de ki rupat ba lagi de ki badon hakino ki seng ho nya le yi tagi phau tali ki seng ilawan na ki sngi ki baladap ban Christian hanre ki dang don kat to kat ne ki ba nyempat yi kumta ni kwa baga por kam sha shu ban yele kai kane ka por kalong kaladir yangi kumta ni khot ni wer laki de kiru pajba laki de kiru khmat kiru dan buram sebha mi ro sya khmat bat ka juk ka por hang ningi wan kumbang iong ne do basdang bang yimwan dengan nok party yimwan dengan nok seng kumtang idon hang ni kum ka sur jong pajba jong west kasel district kumtang i kerpat iki MLA badon buram jong ina po west kasel district kem da ong dengan nok party sngobha mi sya khmat ngidon kam ya ka kesan ka jong phi lada minta phem krishan lanopa kane ketika por ka bangingi don kam bat ketika por ka sau ka sen jong ka ribet de ban rio kumta ngi khot ngi wer ya barok hat ki khon ka bri nyu trap bangen me syakamat bat ha ka juk ka por ngi bu ka jeng kerpat ka sorkar om bangi penbor hre ngi bu ka jeng kerpat kum kiru pajba kum kiru madan sngobha sngap lem ya ka sur jong pajba wat siam bakane ke isu politics khoj om lak banlen ubarden udai unong yalam jongka VPP hendrai hang ning iwan om bangin Christian ke VPP hendrai iwan per Christian ban Christian yak isu kabade ka yap ka em jong ka jai ban rio ten mar kata ni khot ni wer ya baro perlok jongi sngo bahaban ai ka ti ka mon ka ti ka deng bat sachen ni kerpat ke sorkar sngo bahase ban per khat lem ya kasur jong bobon balang kumbaong kakten kasur jong pajba kadi kasur jong ublay ke sngo bahasa snap lem kasur jong pajba keban kong kalong ba wan ai kata ka jeng kersan nama kani kalong kaman kaba umde jong kanu kapati lane kanu ka jeng kasgo pher rei kalong hi ki ka bede namta kajai bendu kasi ba kajai bendu kan tinggi kum di paiba de nong string bagi parlong atau istanan pangewi ni ki wei ki jaka na thanwa na than khoi de bon jaka jong kan dikari ka sejen dia be kelia poing ne ban ai kata ka jeng kersan ka jeng ai sim kam tam yu presiden yo ka PPP ba aden ubala shin kan ki isu ka bede na mata kala wei jong ka jai mer ka si ba kam tam ni kon samla tinggi kum ki parlong diwana kan ka por kawai ke benta kalong humanitarian ground kajing so breu abang so tho bakat lo kan kita ayu breu lada usha jine chitio tam ta te kan kalong ko kubor le se milapan per so tho ya ekonomi kmat jongi kam tam nagirulum kasih jantia bakin so tho kin persang lada kin sa tangan sisiar si kubor kan kita kajing ya kamat kajing ko ini ya kan kapor yimlapan perbor Andrei, ni sko tanggo ke jekepat. Bala kumno.
ken so tho namar ka dia kam dei tang kajing metoy yano nam tha kasih chan pia ngiyalo kajing metoy wat ki kon ki ya ki bahiang sem jong gini kinong mit mat ngi ki bangila je